Cô là mà gam bồn ngầm lệ mà ta anh đi bà phân đi tìm đến trong Allah ada kenang ada lawan di jem pala abi wate tadi dek pian cedewi odi mempanton jiban bang cik le di emong iji kata jerneta Patkan bang Mbak Dewi pendagat beranti kerja anak genta mampu dadak yang anak nilainya oh jena bunga kain iraya nyawa cô là mà gam bồn ngầm lệ mà ta bằng phi chê kali là chú bằng ta mơ đủ đâu cả nữ tipo để phùng phùng ta cả nữ tipo phùng phùng ta như là vương mà phùng nhớ như là tipo Cabung bang lugat bang pan bohong muda ada dan kuku dek pian bisa jangan geger lemak letak jadikan muda kawan banyak dia jangan bang bakal Bean tema akan dan genta
didim kadi duma maka hantar dituut ngepater pater di mana di magriba ngepater pater tapi dari magriba aku nak dengar tayang katuk dia betul tiong dicoba bangga bapak ngan ibu cut pongan mak dong yang dudi kelong tuhangan muda ni bak malamnya bang baka tilaku gurelon gedinga pantun tiat bak murid gadang nari ditanya mamakan langsung coba putong yang kado alga dek piala nama ilon tidur telong malamnya pak tidur tuangan muda bapak dan ibu malamnya yang nak dibangun bangun mak nongan mak dong malamnya bandung keluarga pemaadil apa kedata betul tiga dan putran kena ualu gani sago alga adik piang cantik no beton dek adik bang gugup jantung malamnya aku jangan gadang ku pikir duit bunonya bunga gini diubah nih bong dek ku pikir lutong dek diubah nganga hana bantuku dek kabak aku nonong senyum lang gantong di bang tengkalang dada yo mataku dia bunuh di dek cubang ten ye padi
dong dek tau tim ku bantanya. Dibangkan hayu dek piambak bang mupentun. Assalamualaikum tidak ugang pagampungan Tuhan. Dilon kala muka hanale kume dek kekot bak ujo. Hanale ganteng. Dak kume pantun dilolen mutuke ka. Allah. Adek dari assalamualaikum. Adek elang malamnya tibu mengkala. Tabak kamari nikah adik menggede kujung. Bahkan ke abang betong nikah kakak terapa. Kakak tirupan kabak kapugan yang mempece betong. Betul. Kamu utun dikir mempece bakal. Yo kamu rupa dia juga di tempat tuan long. Assalamualaikum panitia. Adik Dewi duduk di tinan ke tubik langsung. Tubik tadi ngebang betong aku mereka. Sampai aku duduk dia di dalam kutuk kelubung. Sampai abang di betong kuyak duduk tapang. Kau ada cucu mentang edong. Bek nari tigong di atas abang bakal. Di bang tanah ya babun berpentang. Aku penong di bang bebau kunudong kaku pedada. Kok buat di gebang? Aku penghayu dro di kata aja kampung. Ada di emong di lagi bang bakal. Tapi nyo tinggal kata malam nyo di mantan kukun alih kiwin balik ho. Mantan kuput pet kujong di golong ku sabak. Golong cuman kun di ubangan ujung. Di bangku penyung jantung di le sayang ke kata. Bena kaputak malam nyo adik payo. Bambu itak Bek kemudi ibu matin bang bakal. Baru nanti boleh nikah jika mak anak bohong. Baru dek kamar boh jantung dua gelata. Di bangga cerita dek pak kuman akar kata di kampung. Upi tak dilong di ledek jota boh mata. Upi tidur di bangga dodi ayon. Adik payang bak ceh dan arah. Bak ceh tak beri nilai getok kelubung. Dodi ayon dek nyok ke bang bakal. Bek kemudian ke malayong di kutuan lon. Nyatinya ceh betong yo yak dong tapa. Nyok kabiling itu nyok katun ijakong. Ni bak buduk lon lupa kita. Melepi-lepi alakak Dewi mengilam cambong. Ngalu batu tong ece mutapalong mengilam kacang. Nadia kun ke cubang bakar. Yo aduk tapa baguha betong. Padahal ini tempat tinggal gue lon megalong nalong di dalam dunia. Yang ke malamnya Kak Dewi di empat ujung. Nangimbang betong di jauh apa. Natalah baju meno ecek Mustafa dati panggong. Kujuk assalamualaikum meno di jauh anak. Nyatanya umat Islam bukan long paham cubang bedong. Assalamualaikum tanya wajib tak tapang. Telah kudet piang tiga ke kutamang kampung. Kena ku junjung di long umur ceh dalam. Wadah tu kena di long imata di ten. Kena bang bedong meno narip ngan hanam. Adik apa ini kentong pung. Lagi motor tong di ke apa amukaham. Balai ku teun manteng Kak Dewi lon. Nyok murid lon timbang petaro kuala. Ngandung batinga geuna bacut tumbon. Memang tileper di jirap cok es pertama. Apit ino apit lawi. Kak Dewi yang tengku kampung. Bawa di Bandung di jika cok S2. Tapi dia tegak nampak ngandung di kelong. Toke bong nundung bak hampat perguna. Walaupun bohong adik rapat ilon. Bandung di Tanjung bak rata jeng datang. Bukan lo tombong ke abang kuti pantun. Bilon kamu pompi dalam budaya. Budaya Aceh kak tulung peharum. Rata je kampung Tanjung Butim Dabina. Bek tajak cuca Tanjung budaya kampung. Duduk tak peharum Tanjung budaya Cina. Cik Mustafa peizin kelon. Bukan long lambung cik aku pegah habang. Dak tapi agak kejuk lawan ngembang yong. Berdemi rakbun di long utim tuk pajam. Ngan anak inong di long kabingang ku jauh pantun. Ku keun bak ni bong babaka di teun bak palang.
dilungkup hen ba lupa dalam on dudo boh mongong ba dan di bawah takang menyo menati bergak maah dengan ong bermepan ujung lam kata-kata kalung puno dikak ketua utong tapi tak mempom og jawab abang dilungkan benge muka ko rumeh aku mepanton ibarat anak bom dilung hampaya hampa guna tikin ngan panjang yepat yung mentotong pedeng lam tahong payah thomnya di yung meja menyonya lawan mamaka tino cong panggong bahkeun dalolong mandang ecubang bakang ngan lebe tiudi ngodi kun ate ku ngalo alawet na di betong tua ceh tung maha ate Allah ada kenang ada lawan dikri cempala abe wate tadeng dek pian cedewi odi mempanton Gimana bang? cik le di emong iji kata je detam ibarat lengke mana nujin mana mupong adek dewi dan jaga boh mana di bangka pungo adek dewi kamu toton tapi hana di emong di dalam budaya ikan bago napungo mulai bulun ataupun nama limang ton kakatok kakak boh bomong malayong kakatok adada ada dek dewi ti putih jagong kadang pantong dek di babang bakang Ikna laganyang ikaw magkutang ujong kapagah kilong dek di kerayaan ba kakayong tapa lang mababaka cinta ba ujong kamagootong kakandilong tali tepian yung mata away nila tayo dek tabong kilabong dito akong dong dua-dua dilebang laga di kafe ganteng tabong budangong tayo free dua dino katua di bang de hanale ganteng dan jika ku engkau ika kagada cinta om kanala ade umena ganteng kapal bang dong male mengguna walaupun kala di bang de hanale ganteng de kakalan aku mayong ge anak muda anak telega ba ade dewi ke bang baka betong bahku tua putong atau lago kota ide dan tadi de ubengan ganteng mantan ditulung awet hamda menyawa lawet kak dewi long jino tua kecubang bakang dilekak pijun jino ka tumbon memang katenang untung dicuka tukmang tapi malamnya kak dewi dak long panton urang ngan ujung kak hantuk lam dadang ada kun tanyo tino cong panggung tetap kak kelong dilong pitan berbeda yang semalamnya bang baka pun aku panton urang dengan ujung dileba getumpa mahabang medah cubang ke dino kerendah tion dipulih apa malamnya di Cik Mustafa lagi kat pipi gede uyu panggong gede ngapanton cubang baka bang Mustafa kat titi memang adulong lengkarang panton bang ati patah kata kelejen dewi buno wate di ikat panggong ikun gejok kemeta lantong bak ceh dewi dikena ikle bak aku mengikam mulai uapon di langka aku mempantong kun ceh dewi long naik di bak bang laganyo jangan di bak abang baka ikun ju mengakupong bang baca lantong kekun ke bang keluarga mandung cedera abang mutapa akak metulung-tulung deh tak lantong malamnya deh tulung tenaga nang mesakkan meja daun nacit ada lengajok belanya urung memang menjit mengapupong ada ipayongnya putung bagata pit lagi takalan nyo lagi maafin menacit alon anak gepegang baklon bunuh cebaka aku me awe plan dua duk nang getayang maafin
Ika bermupong anak payung lindo ma kak ubak jago kapuno kubang ngan ujung memang cedera tulung bawah menyam bang lagi mak ade nyak bunga bebe menanti pun alon anak payung ngayajun gata tama gegate tama gejunjong anak payung putok bagata adik dekat kemala payung dek kelaganyo alon kata bang baka turut tirina menanti adik payung diputuk lantong bunuh adik awe plan dua tetap dipunah di menyingong anak payung gate ke gata tinuk lek tepo dek cididuk lantong tanah adik lon tanah mulia adik pian ada payung tetamu lantong di ale gata menibang bakal tukum lan lantong adik bang tamu ayo mata